Kada se dim razišao nad ravnicom u kasnu jesen 1991. godine, jedan od najlepših baroknih gradova na Dunavu više nije postojao. Ulice su bile pretvorene u groblja tenkova, a desetine hiljada ljudi ostalo je bez svojih domova. Prema vojnim mapama i saopštenjima tog vremena, grad je bio osvojen. Ipak, vojna istorija nas uči da osvajanje teritorije ne znači uvek i pobedu u ratu. Odgovor na pitanje ko je zaista pobedio u Vukovaru daleko je od jednostavnog. On se ne krije u propagandnim govorima ni jedne ni druge strane, već u hladnim brojkama, taktičkim greškama, diplomatskim depešama i dugoročnim strateškim posljedicama koje su zauvek promenile mapu Balkana. Ovo je priča o 87 dana koji su definisali modernu istoriju ovog prostora, ispričana isključivo kroz činjenice. Da bi se razumela tragedija i strateški značaj ove bitke, neophodno je sagledati širu sliku. Vukovar je smešten u istočnoj Slavoniji, na zapadnoj obali reke Dunav, na samoj prirodnoj granici između Hrvatske i Srbije. Pre početka sukoba, ovaj grad je bio prosperitetan regionalni centar, prepoznatljiv po baroknoj arhitekturi i industrijskim gigantima poput fabrika Borovo i Vuteks. Njegova demografska slika bila je Jugoslavija u malom. U miru i slozi decenijama su živjeli Hrvati, Srbi, Mađari, Rusini i pripadnici drugih etničkih grupa. Grad je bio poznat po snažnim međuljudskim vezama i velikom broju mešovitih brakova. Međutim, krajem 80-ih ekonomska kriza dovela je do zatvaranja fabrika i rasta nezaposlenosti, stvarajući plodno tlo za širenje političkog radikalizma. Raspad Jugoslavije ubrzan je usponom nacionalističkih politika. Propaganda je neumorno radila na podizanju tenzija, uveravajući lokalne Srbe da im preti obnova fašističke države iz Drugog svjetskog rata, čime je stvorena atmosfera potpunog straha i nepoverenja. Deo srpskog stanovništva ubrzo je podigao oružanu pobunu uz logističku podršku vlasti u Beogradu. Jugoslovenska narodna armija, nekada višenacionalna sila, postepeno se stavila u službu pobunjenika. Zbog svog položaja, Vukovar je postao prva prepreka koju je masovna vojska morala eliminisati kako bi otvorila koridor za dalje napredovanje prema Osijeku i Zagrebu sa ciljem slamanja hrvatske nezavisnosti. Opsada grada zvanično je počela krajem avgusta i trajala je neprekidno do 18. novembra, puna 87 dana. Sukob je karakterisala ekstremna, gotovo nezamisliva vojna disproporcija. Jugoslovenska narodna armija pokrenula je masovnu ofanzivu. Grad je napadalo oko 36.000 vojnika, a u širem području istočne Slavonije snage agresora brojale su i do 80.000 ljudi. Posjedovali su stravičnu vatrenu moć. U napad je poslato 1600 tenkova i oklopnih transportera i stotine artiljerijskih cevi. Sa druge strane, Vukovar je u samom gradu branilo svega oko 1800 do 2000 naoružanih ljudi. Bili su to pripadnici Zbora narodne garde, lokalne policije i obični civili koji su uzeli oružje da brane svoje domove. Raspolagali su sa svega 20 tenkova i lakim pešadijskim naoružanjem. Uprkos ogromnoj prednosti u mehanizaciji, Jugoslovenska narodna armija je napravila fundamentalnu taktičku grešku koja se danas izučava u vojnim akademijama. Primenila je zastarelu doktrinu slanja masivnih oklopnih kolona direktno u uske, gusto izgrađene urbane prostore, potpuno bez pešadijske podrške. Tenkovi su dizajnirani za otvorene prostore. U gradskim ulicama oni postaju ranjivi, slepi giganti. Branioci su znali da ne mogu parirati neprijatelju na otvorenom, pa su fokusirali odbranu na složeni sistem urbanih zaseda. Koristeći ručne raketne bacače uvezene iz Njemačke, organizovali su smrtonosne klopke. Najpoznatija pozornica ovog taktičkog nadmudrivanja bila je Trpinjska cesta u Borovom naselju. Lokalni komandant Blago Zadro, čovjek bez formalnog vojnog obrazovanja, pokazao se kao izuzetan taktičar. Zadro i njegov zamjenik Marko Babić organizovali su elitne male jedinice sa nazivima poput Žuti mravi i Pustinski štakori. Njihova taktika bila je hladnokrvna. Propustili bi tenkove duboko u ulicu, skriveni u rovovima, a zatim bi uništili prvo i posljednje vozilo, blokirajući celu kolonu. Samo tokom septembra na toj ulici uništeno je oko 30 tenkova, zbog čega je Trpinjska cesta dobila zloglasan nadimak groblje tenkova. Dok je motivacija branilaca bila na vrhuncu, napadači su doživljavali kolaps morala.
Vojsku su činili mladi regruti i rezervisti iz cele Jugoslavije, koji nisu razumeli zašto bi trebali da ginu u tuđim gradovima. Širom Srbije dolazilo je do masovnog izbjegavanja vojne obaveze. Odziv na mobilizaciju bio je izuzetno slab. Hiljade ljudi je dezertiralo bežeći iz zemlje, dok su po gradovima izbijali protesti majki koje su tražile da se njihovi sinovi vrate sa ratišta. Suočena sa dezerterstvom, komanda se sve više oslanjala na radikalne paravojne formacije koje su bile agresivnije, ali potpuno nedisciplinovane i sklone zločinima. Spoznaja da ne mogu probiti odbranu preciznim akcijama dovela je do odluke da se grad slomi neselektivnim granatiranjem. U pojedinim danima na Vukovar je padalo neverovatnih 12.000 granata. Postao je prvi veći evropski grad potpuno uništen od Drugog svjetskog rata. Kako je jesen odmicala, situacija u gradu je postajala apokaliptična. Više od 10.000 civila krilo se mesecima u podrumima bez svetlosti, struje i grejanja. Jedina preostala nit koja je Vukovar povezivala sa ostatkom Hrvatske i slobodnim teritorijama bio je takozvani kukuruzni put, uzani poljski prolaz okružen poljima koji je vodio prema selu Bogdanovci. Njime su noću, u najvećoj tajnosti, u grad stizali hrana i municija, a iz njega su izvlačeni teški ranjenici. Međutim, početkom oktobra jugoslovenske snage uspevaju da preseku kukuruzni put, čime Vukovar ostaje u potpunoj blokadi. Malo selo Bogdanovci, od logističke tačke, preko noći se pretvara u isturenu, opkoljenu tvrđavu koju je grčevito branilo oko 200 vojnika. Hrabri otpor u Bogdanovcima slomljen je 10. novembra. Padom ovog sela nestala je i posljednja nada da se Vukovaru može dostaviti pomoć s polja. U tim najtežim trenucima opkoljenog grada, jedini glas koji se probijao u svet bio je glas radijskog novinara Siniše Glavaševića. Iz razrušenih podruma on je slao dramatične izveštaje, moleći za pomoć i oslikavajući nezamislivu patnju civila. Njegove lirske poruke nadilazile su ratno izveštavanje. U svom posljednjem javljanju ostavio je sugrađanima zavet koji se pamti i danas. Morate iznova graditi. Prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim svoju sadašnjost. A onda, ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. A grad, za nje ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama. Grad, to ste vi. Posljednja linija odbrane samog Vukovara pukla je 18. novembra, kada su snage agresora prodrle u centar. Pad grada označio je početak ljudske katastrofe. Epicentar tragedije bila je Vukovarska bolnica. Pod nadljudskim naporima, hirurzi i medicinsko osoblje mesecima su operisali ranjenike pod svetlošću baterijskih lampi. U strahu od paravojski, stotine civila slile su se u bolnicu. Iako je međunarodna zajednica posredovala u postizanju sporazuma o bezbednoj evakuaciji civila pod nadzorom Crvenog krsta, jugoslovenska vojska ga je prekršila. Operativni oficiri su namjerno blokirali međunarodne posmatrače na mostu, dok su snage na terenu preuzele kontrolu nad bolnicom. Muškarci, ranjenici i civili nasilno su odvojeni i odvedeni. Oko 260 zarobljenika transportovano je na izolovanu poljoprivrednu farmu Ovčara, gdje su prepušteni ekstremnim paravojnim jedinicama. U noći između 20. i 21. novembra usledilo je mučenje, nakon čega su zarobljenici, uključujući i novinara Sinišu Glavaševića, u manjim grupama izvođeni pred iskopane jame i zverski streljani. Masakr na Ovčari ostao je zapamćen kao jedan od najstrašnijih ratnih zločina tog vremena. Preostalo nesrpsko stanovništvo, više od 30.000 ljudi, nasilno je deportovano iz grada. Vukovar više nije postojao kao grad živih ljudi. Kada se podvuče crta ko je taktički pobedio, prema vojnoj logici, taktički pobednik bila je Jugoslovenska narodna armija. Osvojili su zacrtani cilj. Ali to je bila klasična pirova pobjeda. Armija je izgubila preko 1000 vojnika i više od 100 tenkova da bi osvojila potpuno mrtav prostor pun ruševina i neeksplodiranih bombi. S druge strane, u strateškom smislu, gubici su za napadača bili fatalni. Tih 87 dana krvavog vukovarskog blata spasilo je ostatak Hrvatske. Dok je lavovski deo armije bio prikovan za jedan grad, hrvatska vlada je kupila neprocenjivo vreme da reorganizuje snage i stvori pravu vojsku. Jugoslovenska armija je na ulicama Vukovara slomila sopstvenu operativnu moć.
Možda najznačajniji strateški poraz dogodio se na diplomatskom polju. Apokaliptične slike razorenog europskog grada i uplakanih izbjeglica preokrenule su svjetsku javnost. Neselektivno sravnjivanje grada i ubijanje ranjenika raspršilo je zablude međunarodne zajednice da armija brani ustavni poredak. Zgrožena Europa, predvođena aktivnom diplomatijom Njemačke, ubrzo je priznala nezavisnost Hrvatske. Pad Vukovara doneo je međunarodni legitimitet onima koji su ga do zadnjeg daha branili. Vukovar je danas fizički obnovljen, ali njegove ulice i dalje nose nevidljive ožiljke. Rane na konzerviranom vodotornju podsjećaju na strahovitu otpornost, ali podeljeno društvo unutar samog grada svjedoči da mir nije samo obnova zgrada. Na kraju, istorija nam ostavlja tešku lekciju. Vojska koja je u novembru 1991. slavila osvajanje tuđih razrušenih domova, nepovratno je izgubila samu sebe, vojničku čast i svoj strateški cilj. Branioci su pretrpeli slom, ali su svojom nezamislivom žrtvom udarili temelje jedne nove države. U sukobima u kojima se gradovi svedu na pepeo zbog političkog ludila, svaki trijumf na mapi nosi gorak ukus, podsjećajući nas da se najviša cena rata ne plaća teritorijom, već nenadoknadivim izgubljenim ljudskim sudbinama.